Oke. Dang na do da ke pamertubong nakian. Dah dong ah. Dang dong. Dah dong. Oh. Tay ta mulai mati sakta bijo Okay. diakka abang nami akka panasehat do sudi ka hang nami di Bornginon ta mulai ma jupta jum meeting pertemuan ta lana ngadam jonok waktu ta tu tanggal 7 Desember. Perjulu mai ta madok mulate tu hatta pardeng basai Allah dilihat do dihita kesehatan. Bui ta pajupang tianinganat tabe lao makatai na uli na denggan taringot tu rencana ni peletakan batu pertama manak paujakon tugunyo putas haladatu. Sebagai moderator perjulu mandok mulate tu akka hahang nami oparani putta marbona sia lubat siama mora nadong diparserakan na dohot antusias lao mangihutut jumon lao aka marangrangi akan perlu tu lauta na perjulu sunguniba siam moderator pasahaton nakinganga utariatso tu ketua memang alana informasi do piodang pasti mulai mungkin di daerah Medan do sekitarna provinsi Sumatera Utara adong mungkin PPKM tahap 3 atau dakni boto do postina sekitar tanggal 20 Pak Molodak Salau. HP kita tanggal 30 ikon mulak do tiba sadiri ngau tariat nak kingat dang bui do pasti honau bui mulak tuta alana terus terang dia kakare juta mungkin adong do na sebui ta tinggal hon do na asing untuk ima perjulu manon ni pasatu ketua do tu sudah hita lao pabuahon apakah tanggal 30 ini sudah harus dipaku mati atau masih bisa bergeser-geser dan sebagainya alani situasi na sumenentu non boy mahitara sering lau pasahaton akka hahang nami nasian lubuat siama mora lau pasahato pendapat masing-masing utuki menyingkat waktu upasata ma perjulu jo tu ketua lau membuka do pasahaton nakana perlu di pungat tabutima. Mulai tema di moderator, mulai di Tasaluna, mulai tema di Tuhatta, di dongani di Horacio di satu Bornginon. Soalnya pertanyaan dikit moderator nak ingat tanggal 30 nunga di ketok padu be melalui rapat na juga. Jadi hura larang be siap tabi. Tinggal kita nama molubui menyesuaikan diri mengatur waktu asal bui mandoh di ulau ni alai molalanya ka si ulau do alanya ka karejo nak pola manarita panitia di si nak seroho tak karongan alai mardu mutusikan na tarancanahon songon napak tilas tanggal 20 sia anggo bersama sirra boy do roa ke do take abang semoga soalnya dang Warner napak tilas sebetulnya dang napak tilas na sasitong na be songo jiara nama tu yang border sian Riana Uli mata terus semenot tu jajiraja jiara mahita tu makam dokter tanah opat Markona buat dulu opu sauliling dot opu pardik tiga teh ulang ni lima di tanggal 20 siang alai na berberumak katai hari dohot abang pertarutung opu teh abang pertarutung abang opu nabil jadi
Dadi hubungi mana ni naka hula-hulai di sana, hula-hula Tagalog, alai secara pribadi-pribadi hanaki darong nabui menyanggupi. Aladang di bawah halaki be aparasiani sema oputton. Siadak dia merupakan oputton. Tasoni merupakan di nasida. Jadi kon panggilan nasida bakon marpungo nama jo nasida asabui diputuskan. Asabui diputuskan non tasongo dia ma pangaloyan nasida tu hita. Taringot tu oputahuru nasiani. Ya kujul marpungo nama nasida ni. Sementara totu menurut marpungo nasida berarti kon aro parpungoron na kan. Artinya bekeromah hitam si manulang-ulangi mabusi pangarum na tabu. Lalu sekalian manggokon dot na aka uduk na rupani langi aka istilahnya mga dia tugro mga dia nakongkos na sida. Jadi alani rupani kebetulan usah buku kami rumah katai dohot panitia dari Uta Pak Apul. Jadi haminatul mah au Pak Apul dohot abang pertarutung opo anabel. Jago doko kami mah do taro pertarutung rupani. Hamina dua puang ngabu rahami so mewakili pangaratto. Mangusuluhon mulubui horan hula-hula tabunan majo mewakili hula-hula dina peretakan batu pertama. Jadi ala hula-hula tabunan dan mungkin dang undang otta ala di ala salaman do kita tasoni marupani. Anggota ringot tu hula-hula Tagalog, hula-hula 5 juta do silitonga. Dia ka arinauli, arinadingkan haduan dong tubuon disima tabayan sobani hukta tunasi dan ikuhami. Katari mahusul ho kami tu bapak ni siapul di huta. Jadi dok ibanar paning bani hatapen nono di huta. Ngarong ralu bisa minggu kami nama katai. Lain darang lu pinapok ni ba beritu sani mana mengasal hima katai rupani. Atas songon ini majo songon bahan pemikiran di kita. Pindaulak majo tu moderator. Belate. Malati matu ketua nok pasahaton na perjolo tanggal 30 sudah pasti ikut dilaksanahon alananga diketuk Palu di Bonani Pasogi. Dang boybe taundur manak tamajuhon alana nunga di boto akkaraja dohot situan natoro. Napak tilas tanggal 29 disesuai homa mungkin perjalanan olah jiara mak tu Jajiraja tu Riana Uli do nasing ulala boy mai alana na perlu di sini dokumentasi do mungkin na perluan non kenapa buah kita na jiara dokumentasi mah kon adong timta dokumentasi lao mad dokumentot aka kegiatan merdung si doko ketua masalah hula-hula dakingan olak hula-hula tabuna pe anggo dipeletakan batu pertama ala situasi do kondisi mungkin mulu papungon akka rencana na balgadon do biaya mungkin na lumayan besar dan sebagainya mungkin di hari nauli nari nadinggan di simarana di pos songoni sendiri setuju do mungkin di persoalan ini lain apa songoni ini pasah maju tu penasehat nami persamosir asa mungkin mengalian panorangium maju taringot tu ahana tarang rangi do nadi pasak ni ketua. Pasal time tu panisana nami abang niba persamosir butima. Mulai tema di kita limo manang di angkini ba Bapak Erik. Jadi kalau sianau sebetulnya itu lupina uli dua artinya tetap kita berpikir secara ekonomis efisien. Nang itu kan
Jadi taring waktu tanggal 30 aku setuju do senang ditetapkan nih sama dokon nih ketua diketuk Palu. Nah mardomu tu si naking napak tilas tanggal 20 sia. Kebetulan tanggal 20 sia adong do ulaut ta ima beretta si moko na pahopuni tulang amang udah siaha si Berlis isi manapang mangoli si Harmoko pas tanggal 20 sia. Ngai pa buat Tuhan ini melalui telepon tuari. Jadi memang molo rencana kuyam bisa dusia sebetulnya berangkat tanggal 20 sia mau sama wasir ada kebetulan atau ngadong ulau tanggal 20 sia pasti sama wasir. Sekretaris di bayan adong ulau nyakanyot tulangon. Akhirnya berpikir mamu se boy sajodan non dilihat tudongan nih asal boy iwa menghadiri nyon ulau di Siarmokon di boto hamuru naik songon dia takas na songon omak naukan baru saja ada holani dotong artinya si toropi boto do molo nyon si omak nau si tumor warna jadi saya dokter do tuau ikororo hamung itu inna tuau oke lah. Jadi maksud tu penesawayan tu ahai mai tu napak tilasi tanggal 20 sia. Jadi molo oke lah molo gabe tong ikut ditetap tanggal 20 sia napak tilas dangi molo tupe hita kautusan tong tusi. Dangi kan ba situlupina uli mau. Alai sekiranya boy digeser mana tanggal 20 sia tu tanggal 20 lalu berangkat tanggal 20 itu sore matok serempak. Bisa saja ini masih pertimbangan. Baru saya taringut tu haroro ni hula-hula na patu tahun acara pelitaka batu pertama. Molo pamikirok ko songonon. Mangdapo HP molo hula-hula utagalong ima hula-hula niabangan digijang. Ima hula-hula ni oputa sahala datu dohot oputa opu pertubur itu jadi 2 hari matong sahala datu do martubur. Iya. Jadi sekirana dangi ngahu bikin di informasi oke itu bahwa nangarung dope boy ditotuhon akka hula-hula inyon huta galungon ise do sebetulnya boruni silo boru apara boruni silo siak kalahir inyon na opuk ta pamo parotihita molo sara siana sebetulnya sekirana adong rupani pakatayon tuhalahon mangidohon tu sei tunasida molo dipeleta batu pertamai roha memang nasa halak 2 halak anggo formal na haduan mang nabhapi anggo hami buruh muna pinopar na buruh muna ikorodo hami marokotamu sekirana arok songoni kurasa lebih baik alai sekirana pe nangido kan sekirana pe molo memang tangbu ibe halaki songoni be oke saja sah saja molo gabe sian margata bunam ma utusan sian sudi hula-hula di peleta batu pertama ini. Ima molo saran sianau tarengot tu peleta batu pertama. Semoga ma kita sehat-sehat, kami sehat-sehat di Samosir, poi ibaro haduan di peleta batu pertama tanggal 30. Songani ma sautik siani bangga. Tema di panesehat nami abang ni bapar Samosir opung ni si keuke. Napasahat ton na perjolo ikon bohita ekonomis efisien. Napaduduo tanggal 30 ngasih 7 dang boy bitar geser-geser nga ditotuo tanggalna di Yakaraja dohot luluan na torop di Hutata. Tanggal napak tilas molo boy digeser tanggal 20 lalu ba mungkin abangi panaseta boy dohot nasida mengikuti napak tilas alai moloso dohok pe ba akan ulima na ringgan
Molo masalah hula-hula di pasata bangi dakingan, molo boya la di gijang do hutagalung, molo pe mungkin dak pola dilapik do tata manang utusan sada manang dua siap hutagalung, mungkin komunikasi langsung dak pola marhide-hide ikon pa eno nakka si pangano do tubu-tuburo, bui komunikasi langsung di ulaun ada nanabal game mungkin dilaksanahon aka pangiduan ni hula-hula tahu tagalung mulubui songoni alay nak pe songoni olak hula-hula tabuna pe babui do madohoti manang nameng hadiri peletakan baru pertamai imada kiasian abang niba par samosir na mangalehon songon pendapat tu rencanata tu tanggal 30. Selanjutnya nih pasahan majo ala di sodo situa nami par Jakarta. Mungkin ngaboy mamereng doh kacamata na terang. Ala na dakia markacamata sonari markacamata dotong. Boy mangalian ala na siya badung doon na mga laksati dakia kubigi. Mungkin sonari nga luar biasa semangat. Pendapat taringot tuulaw to di situa nami. Par Jakarta ni pasah majo tiki do manang waktu tuna sida butima maksud tu adami. Selamat datang maju berjulu tu Bapak Priska siat jalan Binje Medan. Oras bu, oras. Oras. Nomor telepon nak sendiri ke stok kibah. Olo, mulai hati mak ka oras dua te. Pasama su situ nami per Jakarta, Bapak Jeremy. Mulai dari Madinah Saluna, mulai dari Tuata, mulai dari tong di apa ni ba moderator. Jadi taring waktu pendapat tu nanek siulah honota hampir saru pada do parsamosir. Hanya molo pe tungarongan non tabana doda molo pe tungarongan non masalah sian manang na hamaolon siarupan sian hula-hula taraja utagalu ay dakingat di pandapok ni ang iba nating parsamosir arong rabiar tutuk soro di ulaun bulu ni kan suatu gabe masalah ale bodo rabuti molo haduan dak sampai hadua pedang dapok dobe manang reise apala takasna tulang ni hula-hula ni puta salada tu puta mertubur rabu itu tolu nasida mangarubi akalaki na marang-marang di complete dia manang nadia pe ba tonggo buru nasida tarsoni ola ni matabana sana parah. Oh, malate ma di situa nami Bapak Jeremy nasihat Jakarta. Pada intinya setuju do sama pendapat niaka bang penasihat parsamosir hola manabai molope adong hamaulan anon tu hula-hulata hutagalung ba buido dihadiri na tulu mungkin molo maol alai intina setuju dua bangi dia ka pakatau terakingan nasian ketua parsamosir lao tu rencana tu tanggal 30 melati matu abang ni ba situa nami par Jakarta Bapak Jeremy dohoton ni pasak majo parjulu jo sebelum nanon Bapak Priska do sekretaris tu abang ni ba Bapak Nisi Natalia nasian Medan alana molo bereng do gudang do ka pendapat nading ganauli nabui mungkin tujulan nariona ka sipatu pota ka sian hita sudah terlubu bima tu Bapak ni Natalia nasian Medan oleh kami tiki tu Bapak Natalia. Terus itu selamat datang tu Sanggau. Oh ngaro. Ngaro nasida. Dia nasida kan udah bisa bah. Apa sahat?
Nah, gambar na, kejularong do gambar. Selamat datang ngarong gambar na. Enggak ah. Ay bagas. Meran dia nak tak. Oh, mungkin baru dibinjir bion. Rona masukin na itu daerah namion. Ala nadang muncul dobe. Makeup Merhaba ora moderator. Oh lo, anak Sony bereng gambar na di anak Niba. Par Kalimantan Barat, par Sanggau. Donang bahasa Dayak madoko selamat datang dak karaubo to dobe. Manuk kunanoni. Selamat datang mate di Parsanggau anak Niba Bapak Nisi Randi. Jadi ngaulan jutuk kamen non boy mara tabigi manang di begi anak Niba non selanjutnya. Ni pasama tu Abang Niba Bapak Nisi Natalia Butima. Mau lihat lagi moderator. Mau lihat yang menang di Tuata. Mau taringot tu hula-hula nak kaning ngamasai jelas. Kurasa memang ini mana terbaik kan non. Ngai tabai amak situ nak kipar Jakarta memang cukup lengkap. Jadi masalah lapak tilas. Moro lapak tilas sih borhasiaku taruh ita dua kedua dohot do natuata. Ido. Orang ini datang, mulai dari kepastian. Jadi mula masalah kehadiran suku di huta, au sendiri pe agak koma ropeon. Alana kan sona binereng mulatori sedai akan murasnya bergerak. Malam sehat. Kesonarong hambatan suku. Jadi mula agak tabasian naruh ini ketua nak kaning, karena hidakan nala menjelang peledakan batu pertama. Ya dok sono cerita dongan. Kepala desa ni Gunung Borotan, Janet, yang kita damu. Jadi tikimat bauja gimana? Sudah belanja di mana? Bosi semen do steng siam Medan. Jadi di mana hitungan real pada saat ini beda nih belanja dari huta, doh belanja di Medan untuk sada jabu 25 juta ini beda Pak. Non. Atik boha, boy tabay songoni, manawa sistem nasugot terutama babosi makan. Kalau bosi berasa beda nih harga di huta di Medan, adoi, CMP songoni, artinya Holanda 2.0 no molo boy, osaran non, karena sangat mendukung kurasa. Upamana adong akasya kita non, adong longata, sistem ongkos tagara sa Medan, istilah gendong. Kasi adong loka truk siya kuta tu so marhonas, marhu segala macam, narhoboras, atik boha. Godang kono nutut ta mula suni tabain. Balik sa ko pa, itu kan ngajelas sa tumumuray huta. Na 2 poin na kanido do channel. Masyarakat ba mulu boy dan non musik pikiri buat jalan keluar na puluhan juta tuh beda nih keringanan. Kalau dapat sistem gendong gimana kan sistem ongkos, akaparhola segala macam kan kurang lu sakitan si pahutar. Mungkin karena dong biru taboton wangi tadi. Maksud tuh di si, ada bang kurang tertolok kita apa sih? Masalah diselisih harga. Ala-ala tiki nama nomor semen nama bain tembok penahan tanai harga ni semen dihutakan 62.000 kan? Ini dong. 62. Tapi kan di Medan 50.000 deh. Pada saat ini, ala kebetulan mengarahnya Pak Pesawat kan botol 50, 10.000 bedana. Jadi asa tapi kira itu si haduan, alana sangat membantu di hitam noni. Atik baru karung tabian non, apalagi Pak Kapolsek mana tahu kan?
Mana tahu dong jaringan na. Asa sistem gendong tahu itu huta. Urasa tari do tabana siya na mulo masalah akka hula-hulat tanak kaning akan yang sulauta ngasih setuju dah sih Pak. Sepakat. Jalan terbaik aduan ima tak terusan apalagi khusus tu udah galu. Ya sang ini majo para moderator pula tu. Malate matua Bang Niba, Bapak Nisi Natalia Nazam Medan. Memang mulu budak kita do gudang do ide-ide na muncul. On na pasti don. Mamereng sada kegiatan dohot gudang mengamati sian samping do segala macam pasti adong ide-ide na muncul daripada mungkin opat talak manang dua halak itu na asa muncul hita merjum sebelumnya selama datang majo di Parsanggawate anak Niba Bapak Nisi Randi lakinya dang muncul gambar. Selamat datang dah amang dah. Jadi saya ada rekingan 4 orang maju sebelum satu Bapak Priskan non Abang Niba partai LPJ. Setuju do akka hula-hula do napak tila setuju do Bapak Abang Niba Bapak Nisi Natalia. Ya molo pe sobui ala ni situasi adong nahurak sehat basai maluma parsaiton dia Kang Niba bui hatop malu makasai tanggal 16 namo siap perdagingnya Kang Niba. Waktu ini do molo peletakan batu pertama belanja siap Medan memang on yado terlintas di son alai dak lebih hilang begitu aja alana ditugot setabian no boy mahitan no mala saran siringa batu dohot bosi ulangi semen do bosi do na vital di son dak na songo jabu mabai rabung mabai kuda-kuda kandak songo jabun alai tugu doon na penting na harus ada bosi dohot semen toro ne do kon ni Abang Niba pa Natalia mungkin si Ahok si pangkantor itadamu dora 50 dora rasa sasak di si semen padang manang na semen adak para boto alai na yasima dang namar dulu budang bunga ima tapak kira sasak molo di huta 62 berarti 12.000 mangkos nanuanya teh sasak gudang dunuaing sistem belanja halak online jangan tokona alai boy mana merjualan akasongono maramkinon dituhor samedanon na dua vitali semed do bosi alai do jelas mah ukuran dia ulir do bosi bulat do ikut jelas matong nang gabi salan non di huta gabi songonon innan di huta gabi tong adong persilian alana jelas mah tukang madokon ukuran 3 inci lala sependapat daudokot Bapak Natalia belanja di Medanon molo truk kurasa ngabui masuk tuh tata kok diesel kanteri kan ngabui masuk 50 do bosi barangkali 15.000 boy perbedaan bosi di huta di Medanon ala tu distributor mah kita langsung dah tu distributor songon dari sipang kantor sipang dobi tada Bapak Natalia rasiau na holan marcelana pendek do imana on alai ngubano alai holak kepeng do kiri kanan non badis distributor semen don boy do 50 alana sering do ni berhubungan do timana 50 sasak takut senari tabada alai mamereng di lapangan mahita mungkin ada penambahan alani koronaon jadi sangat setuju do ide ni Bapak Natalia alana na duopi tapi natatiop simin dohot bosi luar biasa no dison makorting anggarata jadi imara di pasahat Abang Niba Bapak Nisi Natalia nasian Medan Marelan di pasahat maju tu Abang Niba Bapak Dispirska taringot tuak kapendapat ni akka dongat terakingan di pasahat maju tiki tunasida. Jadi melihat tadi moderator melihat manang dihita sa luhuk na taringot tu hula-hula na singa teh
Kurasa nga gudang di hatay hamu, jala dak tubigin ak taringot tu si, do tuwa ka na napak tilas da sabunan ni paso, siyan bonan paso gitu, teh. Bonan pinasa do, siyan riana uli. Ini lo saru kali bona pasuki do bona pinasa. Iya dotto, adong do bidani dah, Pak. Jadi ngana ding gabi, setuju mo iba disi. Taringot tu si. Di taringot tu na belajar nakting, so naniro niyang gini bapak si Natalia to hodoi molo boy. Bahita na di bidaro maju menjajahi tuak ka ngapon tu si busi nakting, memang busi na paling utama nang gurang dipakai no disikan itu do simin. Jadi molo perbedaan na memang apalagi molo sonari memang harga hias simin dawa. Natwari sadaro pia membuat memang langka simin sonari. Molo merah putih mana ngono 10.000. Molo semen padang do hotahanin na marono 10.000. Jadi molo di hutan ke sonari ngamar 70.000. Jangan ada yang gini sonar yang gini bapak si Natalia. Jadi di badi jajahi mah pengangkutan nasakuta. Tu pangaribu melawat kembang idai na mangangkat sayuri. Halaki kamu ulah mungkin kosong doi. Na mangantar pagi sian sian sakutata tu Medan. Jadi mulu sian Medan anak kalahir bikin arang do na kosong ima dihubungi. Taksong ni na mau rasa moderator. Terus sama tuang gini Pak, Bapak si Putri. Malati ma tu abang ni bapak di Priska nasian jalan Benjamin. Setuju do disudi akar rencana tah dohot akar belanja. Memang perkembangan sonari taboto dora. Situasi minyak makap pe naik do sonari. Alana kebutuhan di rumah tangga do rasai gabe agak naik do dohot agak goyang alani minyak makanon. Otomatis barimbas doi mungkin tu kebutuhan lain. Simin dohot jadi nak pesong ini masih di jumna nang ro babu itu kita mengalian informasi sedia harga simin do bosi akan Medan. Ai molo bosion di Medan olah sada do pabrik na boto. Gahapi na di Kim gahapi halaki manggeser matu distributor mamang manggeser muse tu ka agen alada nang bui kita langsung tu pabrik alana ngadong MOU ni halaki tu distributor na menampung akabusi naung di produk da sian gahapi di Kim. Jadi nak pesong ni setuju na sida molo pe belanja sa Medan ba pasadongan non informasi sakuta truk mungkin sakuta dong di naik tu Medan non kosong dona sida balas tadi tipe ma siminon kurasa boy do iba tong molo sadia argana ba ni titipon manangise hitan non mermuat di son asa adongan no tempatna hulala di san ba di sidia magudang ya sidia magudang nona perlu diutau nak kona udah dohot akka alam-alam na lain gabe boy membeku. Jadi ima di pasahat abang ni bapak Triska siat jalannya. Adorak suatu sekretaris yang muncul di son anak niba persanggau bapak Nisirandi. Alana mungkin signal manang na situasi kurang normal di san. Alai bodo di monitor hamu suara kon bapak Randi. Boy emang tuang boy. Adorak suatu sekretaris. Biasanya sekretaris itu akan manipuli akka diulota asaboy kita sharing tanya jawab langsung bani pasang maju tu anak niba persanggau melate olah mekeli tertada do tada nakso tarida sampai bisi malolok tu gijang olan bibiri be mekel pasti bapak diserandi boy tebak adong nona jolo kan tebak kan teratur do ni votot lo tema ni pasang mati kita tu anak niba Ayam bolo perhutanan umat begi pe abang tua banga na nauli na dengan karencanai bapak panulopi meme si ay kolan lungun naman yan naing iba dohot alay bapak may nok kakeda kalong tahun dekat-dekat Natalon ngap
iundak ko mo si PPKN ng level 3. Ng buwi ako bergerak. Jadi hulang mabigi-bigi na uli mau. Hilang suara, Amang. Lanjut Nah, Pak. lang nahilang na do. Tidak teh. Ayo begitu suara ni muna niya. Oh Imang, nggak masuk dong, nggak mak. Masuk do teh. Nah. Oh. Jadi mabagi-bagi na uli mau amang tua. Perhutanan daun. Sanaing-naing do konon ni ba dohot. Bahaya keadaan. Ingin dun yang. Jadi karena uli mabiligi. Setuju maka pendapatnya Mang Tuna dengan di sini. Wama asa sukses kerja tahun. Maulati di anak niba, Bapak Nisirandi Nasanggau. Kami termotivasi do mulu kehadiran ni anak niba Bapak Nisirandi peparan Putta Sauliling. Betul, termotivasi kami. Mulu hadir sajope, luar biasa do kami semangat. Opu Marbona, Opu Atunu, apalagi dohot hadir sonari Bapak Nisirandi siano Putta Sauliling. Harapan nami, tu Bapak Nisirandi Boy sebagai penjuru lau mabeta-betai do disudeak ka mangaleanak ka tupak guguat tupungata. Alana terus terang serta bida dang nama ninggungau Bapak Nisirandi hami Opu Sauliling ulangi Opu Atunu do Marbona udoko do tupu Atunu. Ami maila do hami mamereng poparan nyopu Bok Marbona. Terus masuk darah terlumumi matuburu nami. Gabe tergugah do hati nasida. Baik tormai masudi. Arong mana makirim dak sesua memang alaya sao bajo tarok kunina. Siano petunu. Jadi ubeta-beta itu sudi. Ulihat do aka semangat tu nasida. Molo ubereng terus terang tu guru nami petunu do konolong do siano petuna. Berlumba-lumba nasida masuk tu grup lau membantu. Hita pesiano petunu rasa ikebui do hita minimal mengikuti nasida. Sok ni do tu Opu Sauliling serta bida dang na maraha. Siang dia anak niba persanggau sebagai motivator untuk Opu Sauliling lau manupahi tu loton. Asang giat boy tugu do rencana taka sakapta bui terlaksana 7 bulan harion. Melatih salina itu Bapak ni Sirandi Nasan Sanggau. Ni pasama tu sekretaris asa bui kita mungkin sharing langsung dak pola langsung bui kita makata ini pasama tu sekretaris mau tak melatih. Melatih madi moderator na mga leopartikian o tiba sendiri. Terlumobi madi hita saluhut na pinaparnyo puta. Madohoti Jumon melatih matoktong ni pasahat sehingga matoktong ita tua karena mangihut dilehut tu hadiah kahai paso dia kasilas ni roha asabuhi tatong ima songon nalau mangulahon dia ka rencana tatuarina neng ro songon nata taringot ya pala ditikyon taringot tu hula-hula melosongon iba sendiri ya dia mana dumenggan intina bahwa mengefisienkan dia agak hemat merdomu tua keadaan do situasi ni parhepengota ima taringot tu hula-hula jadi melosongon tu napak tilasi memang mulai tanggal ini memang pasti memang tu ketua pengau kabarfon rasa ba meluntuk napak tilasi dan boy rasa au aniku memang tu ketua jadi artinya mudah-mudahan mak ba adong kesempatan adong boy iba sendiri mengikuti dia cara napak tilasi ba saya simarohani Tuhan dileho dihita dia kahai pason melosong taringo na di hatahon yang gidoli na king
aman Natalia memang tikos doi. Memang manusia segi harga na pasti di hutata di ya ni dok majo kota-kota besaron, misalnya Siatar ataupun Medan, nah pasti kurang perbedaan nih beberapa item kebutuhan. Cuman nani pikiran atau misalnya tersongon dok ni tata dok nakining boy manopang. Apa halaki be kurasa sebenarnya misalnya laki membuat jualan tu di luar nih pengeribuan misalnya tu luar nih tetap do laki kurasa membuat adong tibal balik na barang na neng si bonona tu tata. Jadi nahurok di si memang keluarga na pasti di sangat jauh beda na ya sapingimu se mulai sehali drop tabahen kemungkinan tempat nama harus ikona dong khusus nama isi mologo si taruh majoboi ma di plastik arti naikan mau rasa mulo taring waktu harganya memang na pasti jauh beda di jadi melosongon hepengon sampai sedarion memang ni grupi ni pabua dua teh dibagi hodo sebenarnya masih dia saldon hepekta satu sedarion. Jadi melontuk sedarion satu tanggal 20 itu mati alana kebetulan iba menulis di siadong na masuk do transaksi. Jadi sampai tanggal 20 itu ono 6.712.911 rupiah. Ono 6.712.911 rupiah. Jadi kalau taringot tu secara keseluruhan dia ka hepeng nang masuk tu rekening sampai tu tanggal na sama naking 102.56.822 rupiah. 102.56.822 rupiah. Jadi melotaga bukodon tu na aka kredit na setor dope artinya tu aka spontanitas. Sementara na kredit 51.510.000 rupiah. Jadi kemungkinan akan di jalur rekening ataupun ditransfer to rekening ni usaha lada tu 150.566.822 rupiah. Jadi dalam hal on mamerek kita tu tiki tinggal 2 hari nama boy dohonota di bagasan bulan on kita akan menjadi hitan yang melangkah nama bulan songon nang rencanahon lima di bulan Desember di bulan Desember mudah-mudahan matutu songon dia rencana nang dipatenkan naking sonero ni ketua di pembukaan ataupun peletakan batu pertama di tanggal 10 boy mardalan boy taulahun asima rohani Tuhan ima songot tangyang sian hita saluhutna. Jadi hurasa atarima hurasa amang moderator na boy upasa atima tu hita butima. Natima tu sekretaris nami naung memapar honak ka pembukuan keuangan. Jalinai yakin do percaya do kami kreatif ni sekretaris na luar biasa menurut pengamatan nami. Sanggiak ma diperbisuki sekretaris nami sahat tu na jongjok tu bunyok puta tetap dilihat semangat tu sekretaris. Mulati ma nakingangan di pasahat nasida taringot tu ide-ide aka hula-hula setuju ma aka pendapat nidongan
na Pak Tilas pe tuk songonido. Masalah dakingan, masalah nasa Medan lau manu horak kabahan, mungkin transportasi do na mungkin ada kendala. Adong do na balance, adong do tong naung berangkat Sakuta, mungkin adong balas na barang tong na Medan. Alay nak pesongoni mungkin adong do na kosong mulak. Alana si patau lu do manukun ayarong barak sa Medan anu bunun namin na mungkin omara kesempatan on nabui mungkin tak pergunahon molope adongan non akka mobil transportasi nabui tak pergunahon dohot songon na di pasar na tingan sekretaris adong ma tempat na san adong ma gudang anggo bosi ra di luar ipi bui do dak pula masalah holan semenodo lau si pakkeon na sida ikon adong ma gudang na bui penyimpanan na di hutan dohot mungkin selanjutnya akan perlu lau tu pembangunan non imarana di pasar ni sekretaris ta dohot keuangan dakana di paparhon setuju mahami sini sekretaris akka spontanitas na oktaba ini dohot cepat na pe di mau tu rekening beres mayan non ai sudi do akan berjiwa besar do bere peparan ni puta songon 2 hari nak salpu situ atas Jakarta ngai pasahat lasroha akan ulina dengan ngari pasak nasida jadi ka Roma ka kesehatan pada umat kapasai kita so ni merasa ni ba moderator na manguluhon serta bidihang ni basude ni pasak ma langsung mahita mungkin ni sena pasahat to nak ka ide-ide ba langsung mahita tetanggapi langsung ma molate ma juga rimolo busi Bekasi di bahan pola bahan efek ni abak persamosir majo sinukun era baru ani bui pakeo ni mang na kasoni majo tanga para binoto menku perang malo iba jadi mau tema nah jelas mau busi bekas dulu memang pasti lebih murah alai dari segi pampuan mang nabo HP dong nggak mau rugi kuatan nih ala bekas pakai kan itu namanya jadi mau pada pok siana unak pula tapi kiri itu bekas langsung mana barui tatu cuman akka pada poknya kadong atas inakani tercoba tertampung tidak molo bahanon adong dona bohama dono kosong simin kan riska kian don molo terbelanja misalnya 100 sakan non siap Medan di dia mah tempat nyon molo tersegera habison terjadi do gabe pembantuan di mana gabe pada di mana jadi benar dok betul na di hutan mana non ala memang adong di sanlangkan atta coba jadi hitung-hitung selisih belanja di hutan dengan barang sekian volume sekian dohot na belanja nasi Medan molo teringat keluarga memang ngaya hayau belanja sian Medan di toko paten na di Pulau Berayan molo parsamosir toko-toko samosir tu sido belanja ang tulu hayau jadi belanja muat 8 sampai 10 ton per satu trip cuman itu hitung-hitungan molo tatarok mojo molo ahad warna bosi boido tahan lilingon dak polaris kakieno tukang buan ale molo simit do manan pahamaron ko ang bosubui mana langsung dipergunakan dalam tempo 1 bulan apa adat ko di husor di song ada kodinongan nakikan ke keperlu do son gudang tersendiri Tina memang ikoranong do orang teknisan no mamikir hono di lapangan manukunon song dia padua humuse pero mara nakinga sebelum nakanga adong sada toko semacam langkanat tadi sih artinya setelah dihitung-hitungan no selisih tidak terlalu signifikan perbedaan belanja di hutan dohot belanja di
di Medan, apa salahnya diterus nih? Asa boy sesewaktu hita boy belanja siani pertukang haduan. Dalam masalah tanggung jawab, saya mencontohkan tanggung jawab nasi demai, saya perlu dihita di lapangan. Boy di order siani dipesan. Tasong ni mapikir ako romay, nang nagkumanot tuho na memang ikut sa Medan mah. Kalau semua belanja na rahi sa Medan, sekali berangkat di mana, sekali berangkat muatan 8 sampai 10 tombay, boy marutuk sekitar sampai 4 sampai 6 juta per trip. Ima selisih harga di Samosir, do harga di Medan. Ayalana molo sa satu truk mana muatan 8 sampai 10 ton, oleh sa Samosir atau kami, sah do biayanya 2.800.000 sudah tong. 2.800.000. Ini mana kau nak coba nanti dihitung na di hutan no bahasa ni truk tumi dan pengangkutan. Baru nanti sama pada bok ni dong akan molo anong kebetulan nama buah barang contoh bawa jagung masakuta mangna kopi tu Medan. Na kosong musim mulak mungkin boleh lebih murah. Ibina hodok kon relatif do sebetulnya molo taringot tu beda ni harga. Nah kita kata mengenai asa ekonomi asa efisien ni bana antara nadi beda harga di huta do harga nadi Medan. Jadi adong man yang tugas itu so ni bena saya udah konaking rone adong yang diso parhutata. Lain dia tiba boy non di komunikasi hutuna di huta isin na boy halak na boy non laho mendijakyon tu lapangan toko. Jadi padua homuse. Nah jelas sebahanon sangat perlu. Alana non moloholak kebutuhan ni batu jahani do. Satu ngakubi petu si batu ngasai. Bosi mangna bosi 10 baht nggak cukup. 7 ya memang natulusak. Alai moloholan itu langsung do sitop disi dan itu disabuk tukang salah sesungguh hidup kena tua-tua setelah meletakkan batu pertama ikut langsung do itu rusot tukang berarti nggak tersedia disi bahan nalau selanjutnya si terus sononi halahi berarti tukang tiki peletakan batu pertama memang sudah ditentukan isi halakna isi dapat tukak sebetulnya bahkan tiki peletakan batu pertama oleh sarane Samosir do halahi peletakan batu pertama do halahi tong asing ni hita asing ni hula-hula baru tukang tersoni biasa barang mulai Samosir artinya takolan bahani si pikironota memang tukang nungai kon pasti ise pada peletakan batu pertama. So ini matabana siya ni iba. Wala ate ma. Pinasama mo sa tuang kini ma moderator. Jalan ngadi gari teh pundasi na peletakan batu pertama kan? Nga, amang kali pondasi si. Ay memang di pondasi rotok batu ojahan di pondasi rotong. Saya kira apa misalnya dang sudah kelilingi mana 4 segi di bain harugarni pondasi galian pondasi kalau di pojok pe mana biasanya mau Samosir di mana tong pojok sebelah kiri sudut sebelah kanan mai siku sebelah kanan ima digali mana guti bentuk L main main kan di sini peletakan batu pertama alanan nok kan bainom masyan hita sudina kana mardungat na marhamaranggi na utusan pennon oi man mo sa hula baru mo siyan non siyan pangulani huria biasa to alana halahon na mamuka lagi Kristiyano kita halahon na mabuka kaulaw baru mo siyan non doh masyat tukang tersongoni do kubereng jadi las disima di pasahat as di lapangan dari pasahat di betiar tutukang di bagasan tandok nageling mai bani mau sa Samosir na horokonoda alai pula da ubi de horasa di bae mai si rupiah misalnya makna 100.000 makna 13.000 tu bagasan
adong maboraspir di bagasan, adong debat di pasaha may bagasan tandok di lapangan ini may di pasaha matutukang tukang halan jutuk kamu amak paddenami on tugunan na tukang amunan tasong ni mahanta na di lapangan. Ibin na ko dang boy maradi ikot terus nama mardala ni partukang ni akolal pelita batu pertama mana Persoalan itu ngabangan nondangi tanggal 20 peletakan batu pertama. Jadi tanggal 20 saya ada bah merjagal dah barang berbeda. Oke. Tanggal saya tahu baru mah. Iya. Nah, tanggal 3 menentukangon habis tahun baru. Iya. Bui mulai kerejo bah tersongoni mah. Iya, ya betul. Artinya menyambung nonomangi angga pengertian ini menyambung ke torusi sian. Menyambung belapatan ini. Nang gabi stop di situ. Artinya kalau selisih katakan selisih 1 minggu monoang sampai tanggal 30 baru dimulai. Karena angko bahan memang sudah harus tersedia di lapangan. Jadi teknis nama naten waeng. Iya. Saraku di komunikasi sama jolo tu huta songon nata hatayon dia dona lebih efisien dan lebih murah belanja di huta hita belanja syamiran. Kurang lotong maarah menghitung membandingkan non asa diputuskan syamiran mahita ternyata lebih umur bisa ni nakpe alani pengangkutan biaya pengangkutan sekian. Soalnya matang masuk tangga. Kalau memang akai yang dia memang ahari bah mau do rasa memang sondro ni anggini ba persama usir. Semeni tak tolak pita songonnya non gebe. Ada teh gebe danggu sebulan 2 bulan 3 bulannya teh. Kalau ring sedek sebulan pe masa betulna sehari seminggu ke di pahusor. Dang nato lapi. Ada kan tak kita dulu hita pahusor-husori. Allah, Bapak ni gudang mersusu songoni, kau balik-balik kau di mana tuk sehari seminggu. Sehari pitu hari mak, imam kalau anak teorina. Sehari pitu hari balik. Ya terlalu hitai. Ya ora sabutina mai, mulo semeni tetap masak kuta. Alai mulo busi babui mah rasa. Busi hira 3 ton. Pola martoni tahu? Jadi sampai Olah. Bukan lo tak kasih tukang tak. Pandek tak warna ini labang syah abang si Persyat Frans. Ini mah tahu baik. Karena kami main, dua kan. Lagi nunggu Olah, gue izin kembali nol saya. Dikira jawaban nahira sedia. Ai sope arang dobi dahira grosir ni jorok 7 tahun di ring road. Tiap hari di 5 mobil di sini dapat memang bos. Jadi molo busi dan itu nahuboto namura na baru ibana asing tokopaten muraro tong di si nyan naman tong di arah tu tembung arong di sisa da toko jabatan di mana lewat jalan tol itu sebelah kanan di mana lewat jalan tol adong di Sinamura alai songono di mana kuberi itu sinari Holland semacam nadi afkir di mana alai yang kualitasnya bagado paling akka bentuk naruh pas kita ada mana eseni itu sudah cuman ditampungi mana di khusus dijual di mana karena hira nasu layak diperdagangkan hira songoni memang tong anggo kualitas bagado sia dubu eseni bu sitong sahali murari sih alai akan ini ni mana kamu masih menjejakin no kurang di situ. Ya, gua iso dia hope ring ruton kan di situ bu sina kira grosir. Jelas mana saya toko paten di Bota Samura nama yang bioskop nadi Tanjung nadi
Pulau Barayak kian. Jonok tu Pulau Hailo, Barayan. jonok tu play operido. Oh, betul. Arah tua ha. Tu Helpeti ya. Simpang ngal teh warni, simpang Marela. simpang Marelan. Betul. Tukanam Marelan. Allah. Harus kan jembatan di sini. Ayo mah. Jembatan. Baru simpangnya makan tukanam Marelan. Di sebelah kiri mana toko paten korna. Allah. Sebelah kiri toko paten Cina. Bisa ada anak di Hutai Pak. Perpanglongi dijajah hijau nama saya macak-macak do bahannya lagi. Darung lebih mantap, lebih paten di si Panglong. Kahon nama baina hai pe hita nama. Ai madan wang ala darong buin sakuta hadir bamar pun. Bani hatap tunut huta ima. Kalau nabu ya tong nagabe tu langsung tu tu spahutar kan mungkin di spahutar ngobal gara Panglok kan. Mana langsung tu aha tu tarutu. Malu tu tarutu merasa nak pula dau bidani tu pangaribuan ang harga ai. Jalan murah do di tarutu. Hola mabet tembok pe hita no saya macak-macak bahan nak. Sa perlu do dia harap dijajahi satu sih kan. Nunggat-nunggat tuk sudian non. Alain go bosi urasa sami dam di buwe di. Sari madrok masudi hira dikera majotok sadian no bosi kan. Boy. Apa yang do? Risiko ni nama bosi mino sian memang tinggi do risiko na. Paling manon do keramik manon semedan ni mo do bosi holan itu na bui bonon na. Anggo seme do dang bui ta he ya, na mau li. Ketua. Telepon mo sakku tarang bui. Narong bui. Setta bijo tunami. Lanjut. Molo tarik waktu semen misal, dipesan misalnya 200 sak, misalnya dikirim seperlunya saja. Bodoh ra, dang busong ni. Pengangkutan udah dah ba, anggia, namol, mulu sambil abang si anak kian mobil sekuta, tumide. Molo saya kosok su terus. Daktot tu dah ba, mungkin nggak mau buat nak laki kan, bahas yang midat tu tak. Alai saya rokok aku, malaikat tak saya terus sarung dah ba. Itu masalah anak tong. Oke, mau lihat Ay molo busahin main nih, mau selangit tidang bui nang mabun sa sawat iki ate. Dia wenon na. Haraki matong diatur mang contohnya dibuat sepusak sedari. Ba komunikasi matok tu nari hutar apa? Tulus. Halakina mano marah ida ba. Contohnya lain di bawah jo ongkos na 5.000 nang sasak kan. Ibu mata na tolap sa contohnya mang na 20 sak maju sadari sehari 1.000. Lawan situ mida di bawah mesti 20 sak. Ada di Zizaki maju ini ngemah tersoni namanya. Alternatif ya. Zizaki maju oke. Yang gue ini Zizaki maju tersoni mak. Kesimpulan nak. Jadi ya narahai wah ketua masalah keramik ni tubuhnya puta Nah, sebulan birang itu guni sila teh. Sebulan ni opo Banggaraja. Nah, ini marah foto. Buti, molo inarahai kebetulan aku makirimi. Soalnya lo sistem makanya komi masalah keramik. Masuk 50. Masuk 30. Pamerang sewa mah. Ya wasong ni alana kebetulan arahai disuruh mengelului keramik. Soalnya lo sistem menarahai kalau keramik dah. Mudah-mudahan bu semen. Ini orang mudah-mudahan bu semen dibuka lagi
mga 20-20 pe kan, 15 nih masuk. Nah, coba manut tata itu si Ceton. Ay majo, di coba majo di jejaki majo. Ay baga sa seminggu dapat manon nani. So Dapat ni betong manok ko masala. Lawo Ay. buat tulok kepen nong atong namaul da ba ngarok. Naksaya rong waktu tahita sudi boy mangantarkan. Repot do to. Ya, bongkar muat na. Di sini na susah tong molo simino bongkar muat. Yote, masih ada Iya. Jadi jelasan dok kan. Bahan kan non dua macam bahan pabrikan dohot bahan non pabrikan seme hadon batu dohot Pasir. kerikil dohot pasir kan di hutan namanya noni. Ini matong di luarnya namanya ima busi dohot semen olan itu molo keramik itu rohaku perpuri maju tabe rengon keramikon alana kan mengawu HP sudah kekuatan di HP tapi numangnya ternasodo pe artinya non molo dung jari mana tumbudian dong baru piarong perlu keramik kan ini numang Tidak. perpuri maju tapi kiri keramik alai teknis nano soalnya kon bang Natalia man non keramik ibu marasong ini cara kan Oh. Oke, di jejaka majo anggo sarang tarang tusi. Arang dope hira-hira, enggak dia moderatori nang ngurum di mana? Iman nona anggia tukangi ikut dipastihon deh artinya mulai sonari ngaboy di ahau di dulu tukang nion. Enggak ada. Oleh na di huta. Na di huta mak. Mulai sonari alana kan molo memang tanggal 30 berarti mulai Januari mai mana pinoma minggu kedua start mulai sudah harus dilanjutkan minggu kedua paling lambat berarti kau perlu tahun nasonari itu tukang Niro. Ima musina perlu rasa tukang jalan non asa dipersejari halahian non mulai sonari gambar asa itu tong saya pelajari gambar asa tertinggal pelaksanaan mahaduan Oke lah, baiklah. Nah, tersoni namara arang dope siak kita manambay. Gua do ahanai taring tu hibur-hiburan ni. Ayo nawud darang dope nawu siak kita di tanggal 20 ya. Kalau kita dope. Ay arang inam siya ada di hutan non. Gawe tusido opun sikeko. Wah. Dalam dipikir-pikir macam boy menoni ya dong mendekati hari H ya di Pabuabi sana boy dohot mamolodang anu Angko taringo di sido kan sambil naik pengumpulan dana do rencana narahain itu kan itu jadi kan molo teknis na yang di mana karo di sama siron sama marga kapadian mana tua di sok kan bela lujung demi mare dari son menubang ngasun nasiga ani sinyal ni pulis keiko Ganggu. jadi Tony mau jadi jejaki macam masalah material na tu ai jala ni pasti open no dalam semingguan boy maklari akka tukang akka perbandingan harga boy mau di jejaki Tony namara ulala Jerem majon yang makatay lebih Pak Jerem. Ido sono sorong di mana tunjuk tangan Nakingan do na masalah busi busi bekas ono alay ulang matok tabay nak kana bekas-bekas tuput ta Gawe buru kan nona akan na baru masuk kita tabay na salas ruana
Ayo, Mulu ayo na marpanuk kuni ba twakar state na ba? Twaka padde. Oh, lo. Unang matong anong gawin terilu-ilu no putay ya. Gabero benga di ba mo? Para Ulo, le kena itu baru benga ya, kuya, oke. Munja. Boja. Unang Munja. wala te. Oke lah, bolo darong be, kasonnya majora, sore punan ni rapot kali bagas sabor ni non. Masalah notu material natu keperluan tu guna kita di telusuri mai di bagas mingguan akan punya akses. Soalnya vaksin Italia mungkin narong akses nan non pengiriman mulu boyo dapat taksasi sini bahasa tapi tibak kon personal merupakan kurala berkomunikasi mah di bahasa minggu taring waktu sih dot mengarir tukang jalasa koordinasi arsitekta tu tukang nani ririt na pinilit personal mau na Setay majo. Ay dang na tukang na si sonarian no udut na daw. so na kurang mampu rin na so na kurang mampu rin na tukak si sonari Diri orang mampu na. ilmu na huro Sama nasokola borak mabani ya. Jadi kemungkinan awaksidinis nama majama alai ba jolo koordinasi majo arsitek tatu ibana. Mauro kunya natwari sadai asa di guguhon arsitek ta tupat din ni sa iman manukangi. Alai nak boto dope larang dope laporan na. Boy masuk ni suku ni bisa. Baik teh. Itu dia na Dominggam. Oh no, naga sepata agak marmar muda itu nomor berkomunikasi. Orang saat dibuta, di telepon, dia nerupaning, dang diangkat, dumpor nih ngeter murung. Jadi sanga si pata. Tong di hutan hari marsuan. Tahu marsuan di hutan mereka tong rongkos. Oh betul, nggak kalah di marah mungkin. Ya orang makan di mana orang dijupok, dia habis dipok tergeldap. Maka dong wabe. Ayamani apuli dang na pertukang mana? Dao. Sekretaris desa di. Oh itu. Lah sekretaris tuh di panitia nih buta kan? Oke bang, bina sama tuh abang tersongon dia keputusan tertutup mak. Pak Jeremy. Keputusan dia tahu betul. Kamu nama dah, ade. Bagianmu nama nimu. Bagianmu nama. Ada bau nama betul. Ay memang itu termudum nama orang kita. Ngakui. Ada masih rarian juga tuh kamu ayah. Pengen mudum. Turning mudum tuh bawa cellphone. Naruh udah. Udah di sana. Pasangko pengen mudum nih. Kapolsek pengen mudum. Enggak dia amang moderaturi. Mudum mana? Emang di mana suruh? Di mana? Nah mungkin nama keluarga nama saya nakit deh. Idora naroi sembatami. Oh. Jadi Pak Natalia nggak mau nasida? Ya bang, mulai di rumah sakit. Mulai. Wah, itu teh. Ayam saya takkan borui. Komplikasi bah. Jantung. Mau begitu tidak sempat. Arwasa. Pak Elpa. Jal, gula, asam urat. Bah, ngabo babarak lui. Rata ya. Alaya gulai mana nomara deh. Nomborak. Ima tong hara, ima biang na. Tong mabani sudi. Mulu bulat terhona do tu sudi. Nadiga mulak. Tuluari. Tuluari. Oh.
Ale patak kasa bang coba. Ayah alai au memang kurang jelas dope buat tuh. Air kelapa hijau ninna ba? Air kelapa itu. Dengan paturuto mangalok gulay. Ayo, sonda binigiri ba informasi na dokon ba? Kelapa hijau memang dokon. Ini aja tuh baik. Olo. Aleu nak boleh campur alami memang. Ay, matang ini. Asa dia gula ni akang buri. Kalau gulanya 300 ada 300 sekian. Ay, jantungnya bengkak. Enggak gula tidak. Paru-paru cairan. Berarti orang ramah hati musia deh. Sering rasa lambung deh. Nah, di paru-paru dong cairan. Oh, gawe terjepit teh. Gawe sesak. Iya, gawe terjepit mana teh. Jadi mulu bisa nih dokter. Ya di mana hona COVID. Bani mu. Gawe dia tong di Kolombia. Di sini tong salah sudah jelas. Sangat. Jadi ya aku nak COVID. Analisa nih dokter dah. Analisa di atas paru-paru. Ada orang tinggal binti-binti. Di bagian bawah. Orang lebih mana menyumbat apa teh? Menyumbat mana teh? Sesak matu marosa. Alai orang doahan ya bang ba. Jalan keluar ni. Nia tapak liman. Tapak liman arong ko di sino ini. Kira tanaman do tapak liman. Isog gurang ibagas tau gurang kebetulan autikin na hona kopi ti hami. Kung pakai hami dotongi. Gue man duluan. Tapak lima ni mana? Jadi direbus memang ada dua daun, tu 5 galas. Alai 5 galas air kelapa hijau. Air kelapa hijau, dibain garam sautik, dibain madu, baru agak dihangati mana? Papanas. Jadi paru-paru dong? Membersihkan paru-paru. Ali yang gue susah lah, paling cepat. Nah, ali asam urat terharum hubungan nih. Nas dia lang do tungkul lay. Do aneh haune bagasani. Jadi anda pasti sama informasi dokter, betul juga dokter. Dilarang makan sayur yang berdaun hijau. Oh, asam urat nih. Tu asam urat nih. Kalau macam dilarang makan buah-buahan, terutama pisang. Dang bui. Jadi buah. Mulhonas dah dilarang daw. Buah tengah. Buah-buahan, terutama pisang. Gimana sih bu? Ilang minutong nakapin lang ko na bahasa air hijau dulu sini kan? Baru gue yang sewi putih. Ini apa? Wortel. Iya. Jelok. Bui macam tu yang gue. Memang nggak borat tuh, ngalana asam urat, gula, jantung. Anggo jantungi mungkin ala di paru-paru ini kan, tak pola lana memang ngarung pola na pembengkakan ate. Pembengkakan ala ni na sesak batu-batu ini na. Jadi ada pengaruh tuh tuh jantung. Jadi lilik kura bang. Keduanya mana? Apa? Ngarung setahun. Tahun dope ya deh. Maksudnya gula naon ngaca dia liling.
tinggi. Molo gulai kali 3 bulan be. Harus setahun. 3 bulan. Wah. 3 Oh iya bulan. teh. Apa to ada? Oh lo, alay mungkin atik mo nang lilikyad di gulay. Iya matong Alana kan, iya. Jadi kan anong do kakak kuno maek soni di Kupang, peribaku. Songoni matong di adong cairan di paru-paru na naneng tu mersogok ma kepastian na nang bonon na tu penang mabonon na. Pasya songoni. Gulana na sila nga tinggi-tinggi gulana. Jadi adong di paru-paru ni na cairan. So ngani matong sesuatu na sesak bernapas kan? Ido. Jadi ngaliling ono kakaon atok say tinggi lay danga pala di halakon. Diperiksa. Gaya mo so ngani. Ini tong. Alay, gugu di kabutuba tradisional ya bang, mula sa isongoni do. Percaku baik kamu artinya medis kan, oke lah. Alay, tong do, paano tak kabutuba tayo tradisional. Lo. Nga guna kemajuan mo niya. Oh, lo. Saya ang giya ma. Nga boy di sodu idahan na. Oh, iya. Ato ko na nitugo. Iya. Di satu sa lilingon. Oh, lo bang. Oh. Ya. Enaro ba Shell patusi? Sangat holau Pak Elpa. Daw mal video call. Oh iya. Langsung nasorong do waktu baru itu. Oh Pak Elpa. Lagi bagaimana? Namurum no Pak Elpa. Diri majo waktu. Oh diri majo. Oh. Gimana? Habis uloton na marlay. Oh, enga be, nga boy sodu idahan na. Oh. Tensi ni kakai, tensi na. NC normal, lateral nga normal. Oh iya teh. Alay, idahani di orumya ito bang. Ito, di oruin na sa nama, sa sanggoma nama, sa chokut. Muluwoy nasi meray boras meray. Boras merah kan? Oh, lo ba? Horas, anda membahas kesehatan doa menueng. Bah, ini sedih ho. Ay, nga hupan to siya nakaning na so taringot mo so. Narodo Densus 88. Ay hupan to do pergerakan mo siya nakaning. Begitu. Pengalaman dong ko sa hiton. Baik majo parona. Jadi kan, masalah. songoni dahan dari konia baksia palaipe kan. Bodo tong nasi putih, alay nangali. Unang napanas. Ala na gumurang doon na gula di nasi yang panas. Dibanding doho na dingin nangali. Iya, lebih tinggi gula na to. Na panas. Ada tawalangon. Bodo na putih. Alay. Jadi biasa dong ya. Angko na mga lasipangan. Mula dokter biasa yung mana dingin. Na dingin na mo tong dilului. Na biasa mga lang na panas. Memang kau di Somali do. Majo parona masalah acara tu pada kabut pertama. Sona sharing majo. Acara. Acara ibadah dua acara baru, acara umum itu sudah. Sudah mah to. Acara masih batu pau itu tuh. Oh. Begitu.
Aku udah lebih mendetailkan apa potong numeng dari kita dulu main. Aku perlengkapan. Paling mahal secara gambar belum lebih naikkan pendapat. Olah kamu dan orang, dia bakal berapa? Dari mana? Doang lah. Bah, dia tadi Sedang. Kapolsek dong kamu. Batin na letok na. Orang nama go do. Dia bangun. Isang ako sa satu kemalang lapit. Roti. Bisa kapolsek. Nih kan, namangalang do nakingan di bentor minum. Unang aporotan. Iya, do ko alam na nga nga. Jimar parwao do ita. Jakarta. Tusia. Ahí se do corrite.